kejadian mobil truk box bersama, intinya 2 truk kecelakaan di desa Tlogowungu. Tewas tuh, Pak. Sopir sing nopo niki, Pak? Tewas, Pak. Iki sopir kiri. Sopir sing niki. Ya, emang sing Oh, sopir babi niku. Lah sopir kanane wis digawa wis. Sopir bermuatan babi Telu tewas. Tewas. Truk bermuatan babi. Niki kejadiannya pripun, Pak? Tabrakan apa pripun, Pak? Hindari jare. Pripun? Hindari. Ngindari. Ngindari sing ngajeng apa sing nganune? Hindari motor belok. Oh, ngindari motor belok. Saking pundi, Pak? Ngawetan. Saking wetan. Korban masih dievakuasi. Jangan minggat, Pak. Nampani. Terus. Diangkat, Pak. Iya, nyepesnya enggak. Diangkat, Pak. Masuk, Min. Diangkat, Mas. Ayo. Posisi di Pantura Jalan Tlogowungu. Wartawan tuh. Ya harus itu. Macet, sementara masih macet.